I ja kad sam ušao u ovaj prostor, Milane, odmah sam primetio iza tebe Don Quixota i Sancha Pansu. I pokušao sam se setim da li sam pročitao to genijalno Remedij delo Cervantesa i mislim da jesam, jer mislim da je u to vreme u školi bila obavezna lektira. I mislim da Don Quixote je u stvari stalno aktualan. I ti često ono što radiš, ja sam s tobom vi, i često ono što radite, Milane, je kao neka vrsta Don Quixota. Borite se za bolji život i neko bolje društvo, ali to naravno nije lako. Pa, Blažo, objektivno, Don Quixote po meni spada u one junake koje ne morate nikada da pročitate, a znaćete sve o njima na osnovu toga što će neko da ih pominje kroz različite kontekste. Čak možemo da steknemo i neke dodatne karakteristike koje im pisac nije dao, na primjer. A kada je u pitanju angažovanje, ja mislim da svi zapravo, ili svi mi koji smo proaktivno orijentisani, tu prepoznajem i vas, želimo bolje društvo. Jer da ne želimo bolje društvo, ne bismo imali taj kreatorski potencijal. Ne bismo htjeli nešto da promenimo, nešto da izmenimo, već čini mi se svi bismo prihvatili onu datost kad smo se rodili Tako je. i u tom smjeru išli.